Azkis videos maz karo is tah siten khas te mazdar recipe share. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Umid chum tu sari asu theek pati yeti asu ruit pati manamats. Vain karo god recipe mutalik kath tem pat me tah siten ki khas kath share karni. Yapar kin wushto lej tro me til il garam go to vain tro me athye. Pats rohon ta pats pran strike siten nyuk kerit. Nani dadi hindi zaman is ithe ken lej maz eti strike sit nikrit gandiya pats rohon pats pran bagaras pet trav. Siti trav empat ye adrak te ath bagaras pet. Ismet maz gode lakot kerit ta empat trav ath ke khada masala. Sabz al dalchin rong agz marz phel zor zir chamch akh yem masal trevit dim ba ath me khalna zitret empat chime ath pet travani KanPappar ezic recipe KanPapparan his recipe. KanPappar kitken soft karan so short shu yat videos muz miss gomut tem bapt zo mazrat ka nat karha bu tasiten share KanPappar soft karnas maz chi hana mehnat asan lekin ye mazdar recipe chi khas different natural bagere khadi te bagere kuni pesticide bilkul sehat khatra mufid When go ichi zyad panat jangli alako maz neran nat chikunjai madani alakan maz te bagan maz asan yiman chi is KanPappar ya kan gich wanan te when go Kopairis maz chi yiman aksar Shajkan wanan Kopairich ak subscriber bachi asmat jaan chi yeme yim dal es suzmit toise chi mein kath baat jari nuskan mutalik chi me toise ki kath share karni when go god karo recipe mutalik mazid kath Asıl pört fry karna pat karmi man KanPapparan nima masal add god trumas badiana vain trumas garam masala em pat karos noon te add taste mutabik masrangan travos kam irachina akte be travos kam lidri rachina em pat karak bim thoda be fry te iman chu ab nera panan te abas mas shima tayar ivan yima masal trana pat karmi be thoda sa fry te iman tra panan ab te metho iman than dit Lagim pakas ta pan gayes bagas kun me dab yokun timo nazra guzra tikez taise cham ki khas cheez share karin ye wushto i gay hand ye chu emik biol yat poshas neran ye hindi biol ye heko is bilkul gairte wabdait magar munuk tam chin sain emi agriculture department an at kun zon ditmut ki ze is heko i aram san gairte wabdait wen ko me chu wabdamus ya perkin wushto ich palak ye chu ya perkin yat satsal Palki maz da hedi maz wafir migdaras maz ayran labne ivan te ichi prat kans insan sin khatra mufid ye sazal chi kabzi patientan khatra khas kar mufid ya perkin chutai wuchan bagas kis barjast fulay chi dramas te dil chu valsanas yemayin nav bahar shadmani wuchat ya perkin chi its kalas ye KanPapparan rasan tsaimemos yusiman ore drai panin rasan itken te hako isim KanPappar kiat vain go Aytat at hekan is z recipe banayt yani ki at hekan omdad lagit ya zamotad chi hekan at lagit çünkü KanPapparan mutalik chi yaman zi imchi tasir kin var ya garam asan emkin chi behtar zi iman lago zamotad metchini mut zamotad iman KanPapparan bapat ta put lagi iman zamotad yemti vivar me messenger spech message karant nusk chi magan tim buzdan gorsan meni kat ayında videonun mazvan bitiman nav dit nusk Tikez messengeras pet beşumar saval amit iki savalas agar cevap divan ta or be tre saval karan vivar ta hen basarni cevap tuhma perugam vain go thoyu panon nav likhit pani alakok nav likhit taki to lek pata ki ye nusko vonok meani babat ba as tuhund nav ta tuhund alakok nav het tahi nusko vanan video maz halanki yemti me saval azkal yevan komitan maz Yaman sarni babat chime nuska vain mit pitman video on mas vain go skin disease mukhtalif asa atmas vibran gasini confusion isliye van ba skin disease walen nav dit nusk video wasmas yimo me messenger spet photograph ch sozmit skin disease hind yaparkin wushto vain tu hi biak ak sabzi yat ch vanan kasni hand ye kasni hand te chi yavan wabdan vairan mas ta ach is kash pat vari hand vanan Ichi sehat khatra sethi mufid khas kar timan khatra yaman overweight aise sugar aise blood pressure aise fatty liver aise ya khoon aise matomut timan paiz zaruri hand khin yim sabzi chi sani sehat babat aibe hayat asan
वन करो रेसिपी मुतलिक मजीद की कथ तोह सतन शेयर जामुदत लागन पत खलन खलन जारी थावन तीस कालस यम तैयार गछन वन अगर तुह वेसु ज यमन गछ तन ग्रेवी रोजन तिल वनकन बिल्कुल तैयार वन गो मीन फैमिली करान मोट मोट ग्रेवी पसंद इसलिए कर बह ग्रेवी मटनस तानत इंतजार वन गो अत सती त्रावन यह पतन रस यु यह तैयार हे ओन अम पत मे बे अकिस 2 मिनटन अत खलन खलन जारी थावन तीस कालस यम तैयार गछन यतन कर बह तह सारे हुंद तहे दिल शुक्रिया ज तुह मान वीडियो लाइक करान तो पन्न सतन शेयर करान जान जान कमेंट कर जायकाज कश्मीरी किचनस लोल बरान अल्लाह ताला बरन तह त लोल यमन विवरन ज्यादा मजबूरी नुस्खो बापत तम हेकन मैसेंजरस पे मैसेज कर पन प्रॉब्लम हेकन तत लिखित तिहंदन सवालन दिम गड़े जवाब वन गो मान पतमन वीडियोन मज तमाम नुस्ख मे वनमित नयन वीडियोन इंतजार करने खत बेहतर ज तुह वो पुरान वीडियो तो तह मिलहन तत नुस्ख ईतिस कालस गई यपर कन पपर तैयार बिस्मिल्लाह कर त्रा बह वन बानस मज तो वुचतो तुह कन पपर कित स्पेशल गछान वुचनस मज तो मजदार तम सठी गमत वन गो यम प्रथ कुन जाय बाजरस मज मिलान कहें तो अम किन सारी लुक हेकान यह नेचुरल सब्जी खेत कि वन गो यम पहाड़ी इलाक तम कन यम हना कमतस मज द्रग बासान मगर इन मेहनत तुस लजम जंगल मज ान तो पत मार्केटस तान वात इंशाअल्लाह रहमान कर बह आइंद तह सठे दिलचस्प रेसिपी शेयर मगर मे वमेद तुह करू मे सपोर्ट तुह रूजू मे जुड़ित तो मान वीडियो रूजू तुह वुचान तो बाकिन रूजू शेयर त करान ताकि वारियान लूकन वात फायदे यमो इन्फॉर्मेटिव वीडियो सत मीन मेहनत त खस रथ ये कर बह तिमन लेडीजन गुजारिश यमन बच्चे कह या यमन PCOD तो मजीद कह लेडीज प्रॉब्लम तम वुचतन नीलज की मेहंदी वीडियो तथ मज मे तुहद बापत कह बेहतरीन नुस्ख शेयर करमत तो मे वमेद पत करो तुह सह वीडियो बाकी लेडीजन सत शेयर ताकि तिमन हेक फायदे वातित वन यमो त विवरो मे सलाम सोजम कमेंटन मज तिमन बह वालेकुम सलाम वनान तो यमो मे ईद मुबारक लिखमित तिमन बह वनान खैर मुबारक तो मे कर बेहतरीन पट ईद असल पट ईद वन गो बचन हिंद सह चहल पहल यम जन गरस मज ईद दो अलगे अख रौनक सह रौनक कर मे जरूर मिस चलो अल्लाह ताला कर रच ये तन वन अगर तह सन वीडियो टायर खज वीडियो कर लाइक तो पन्न कर शेयर यमो वनुक तम सन यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर्म तम कर चैनल सब्सक्राइब तो यम फेसबुक पेजस पे वुचान तम कर सोन फेसबुक पेज फॉलो ताकि इन वाजन वीडियो हज नोटिफिकेशन हे तह तम बार वक्त वातित इंशाअल्लाह रहमान यमो नईस वीडियोस मज तुहद पापत नव डालित तोताम तुह तो अल्लाह ताला हवाल अल्लाह निगहबान।